ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Salam alaikum à toutes et à tous, bienvenue lors de cette soirée concert. Alors un concert qui clôture une tournée, parce que la tournée de Masoud Cortis, de Khaïb El-Rouzi, de Maher Zain a débuté vendredi soir, vendredi dernier, à Marseille, ensuite Lyon, et on clôture aujourd'hui, Inch'Allah, avec vous, avec Paris. Alors ça a été un succès pour les 2 premiers concerts, et on espère que ça va vous plaire et que vous en ferez, vous, un succès également. Alors, Human Appeal, je tiens juste à préciser que Human Appeal, ce n'est pas une agence d'organisation d'événements. Human Appeal, c'est une association humanitaire. Et si on a choisi ce moyen pour parler de l'humanitaire, c'est parce qu'on s'est rendu compte que c'est un moyen très efficace pour justement réunir les Françaises et les Français, musulmans et non musulmans, autour d'un sujet, autour d'une cause. Cette cause-là, chers frères et chères sœurs, vous la connaissez tous. Certes, les médias ont cessé de parler de Gaza, on ne voit plus les bombardements, on ne voit plus les morts, mais malheureusement la souffrance est là. Des milliers de personnes qui ont perdu leur maison, qui est complètement détruite ou partiellement détruite. Ceux qui sont là pour ce soir, pour Gaza, qu'ils disent Aashat Gaza, Azza al-Karama, Azza al-Shuja'a, Gaza al-Qa'ima, Aashat Gaza, وعاشت فلسطين وعاش أطفال غزة وعاش أبطال غزة وعاشت أمهات غزة. À cause avant tout de la malnutrition, à cause de l'eau salée, et malgré le travail magnifique des différentes ONG, et je salue au passage d'ailleurs Human Appeal qui fait un travail formidable depuis quelques décennies là-bas, malgré tous les efforts apportés, Gaza manque énormément d'eau. Vous savez, dans cette contrée qu'est le Proche-Orient, il y a une mer qui est très salée, dont tout le monde connaît, qui est quoi? Qui est la mer morte. Vous la connaissez tous certainement. Mais vous ne savez pas qu'il y a une deuxième mer morte, et cette deuxième mer morte se situe à Gaza aujourd'hui, et d'ailleurs depuis des décennies. C'est l'eau la plus salée au monde après celle de la mer morte. Donc les gens la boivent aujourd'hui, non pas pour boire et dire Alhamdulillah j'avais soif, mais la boivent aujourd'hui uniquement pour survivre, car elle est imbuvable et impropre à la consommation. C'est pourquoi, walillahi alhamd, nous sommes rassemblés aujourd'hui, juste pour vous dire une chose, et ce sont bien sûr les dernières vérités de nos agents sur le terrain, qui sont aussi bénévoles comme les bénévoles de ce soir, et on les remercie, et qui nous disent bien sûr qu'aujourd'hui, encore à Gaza, on assassine, on tue, on nettoie. Gaza est encore au quotidien
rabaissés, opprimés, offensés, humiliés. على حبيب خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. البدر طلعني وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل والضوي بالحب قلبي حبي خير رسل ربي من به أبصرت ذنبي يا شفيع يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب جئتنا بالخير دينا. İlk önce burada bulunmamızın asıl nedeni ve amacı Gazze'de yaşayan kardeşlerimize yardım etmek, orada olup bitenle alakalı burada yaşayan halkları bir şekilde bilgilendirmek. Aynı zamanda sanatımızı da bir şekilde icra etmek. Dolayısıyla çok güzel bir tur geçiriyoruz. Yani Marsilya'daydık 2 gün önce. Dün Lyon'daydık. Bugün de Paris'te. Çok şükür turumuz tamamlandı. Ve bu sayede de insanlar yardımlarını, kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz yardımlarını esirgemediler sağ olsunlar. Gazze'li kardeşlerimize de yardımlarını bir şekilde sunmaya çalıştılar. Elimizden geldiği kadarıyla bir şeyler yapmaya çalışmamız gerekiyor. Siyasetçiysek diyorum bir şekilde siyasi açıdan bazı şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Yok eğer bunları yapamıyorsak, öyle bir gücümüz yoksa Filistin'de yaşayan kardeşlerimizin daha refah içinde, barış içinde yaşamaları için bir katkıda bulunamıyorsak fiilen en azından onlara yardım edebiliriz diyebilirim. Ve yaşamış olduğumuz toplumlarda Fransa gibi gelecek hafta İngiltere'ye gideceğiz. Orada da konserlerimiz olacak. Bir şekilde orada olup bitenle alakalı sadece savaş halinde değil de savaştan sonra da oradaki halkın neler çektiğini bir şekilde duyurmamız gerekiyor. Çünkü hakikaten en zor dönem onlar için savaştan sonraki dönem diye düşünüyorum. Yani bunları biz yaşamış olduğumuz toplumlarda etrafımıza, çevremize duyurmamız ikinci şık olarak. Yani bunların dışında da bir şey yapamıyorsak, çünkü bazı toplumlar vardır ki bazı ülkelerde insanlar her istediklerini söyleyemiyorlar. Fikirlerini rahatlıkla ifade edemiyorlar belki de. En azından iyi temennilerde bulunmasını söyleyebilirim. Dua etmelerini, oradaki halkın, yaşayan halkın daha iyi, daha güzel, daha refah içinde, barış içinde bir hayat sürdürmeleri için, onlar için dua etmelerini tavsiye edeceğim.